tunashukuru Mungu ambaye ametupatia nafasi kubwa ya kuweza kufika hapa ili tuweze kufarijiana kwa neno la Mungu. Tumeimba nyimbo, tumechezea Mungu. Hii yote ni utukufu wa Mungu. Takamata pamoja nami Waroma sura 5 mstari wa 12. Waroma sura 5 mstari wake utakuwa wa 12. Sote kabisa tunasoma Waroma sura 5 mstari wa 12, nasema hivi: hivi kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kufa kwa njia ya dhambi, na hivi kufa kulikuja juu ya watu wote, kwa sababu wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Sema kwa hivi, kwa mtu mmoja ambaye tunamuita baba yetu wa zamani, kwa dhambi aliyoifanya, dhambi iliingia katika ulimwengu wote. Dhambi ilikuwa pliske corona, sababu corona kuna maeneo fulani ya dunia haikufika. Lakini dhambi wakati Adamu alipoifanya, ikaikala katika dunia mzima. Alafu kila mtu ambaye alizaliwa akazaliwa na ugonjwa wenye tunaita dhambi. Masomo imekuya, tumeenda première année, deuxième, troisième, sixième, tuna kusecondaire, tunaenda kwa universite. Lakini maetide zimefanyika katika dunia nzima, sababu katika dunia kunakuwa waprofeseur, wadokteri, wamesoma masomo mingi. Alafu katika madomene zote ambazo watu wamesoma, hakuya kuwa domene ya mdokteri mwenye atafundisha watu kufanya dhambi. Mtoto wakati anapozaliwa, anazaliwa na natili adamiki ambayo ikala ndani yake. Alafu katika age fulani naye anaanza kufanya dhambi. Alafu Biblia inasema ile dhambi imekuja na mtu mwingine, inapoikala katika maisha ya mtu, alafu nyuma yake kunatokea mwingine, mtu anamuita mauti au kifo. Hasa na ile kifo inaikala ndani ya maisha ya kila mtu mwenye iko na dhambi ndani yake. Hasa mwenye anazika watu wenye wanakufa juu ya ugonjwa ya dhambi wanamuita shetani. Ndio anakamatanga kibao, anatia watu wenye washa kufa ndani ya dhambi, alafu anawafunika. Katika magharibi ya leo tunazungumza neno kubwa ambalo nasema maziko inapata uzima wa Yesu. Nilipenda munisaidie kusema maziko inapata uzima wa Yesu kwa sauti. Maziko inapata uzima wa Yesu. Maziko inapata uzima wa Yesu. Neno ndogo sana ambalo tutazungumza ni kwamba Yesu ni ufufuko na uzima. Kwa sauti tena, Yesu ufufuko na uzima. Wasebetaje awasema kwa sauti. Tunasema kwa sauti, Yesu ni ufufuko na uzima. Tunahitaji tutoke hapa kila mtu amejua kwamba Yesu ni ufufuko na uzima. Katika kamusi maziko walisema iko tendo la kumtia mtu ndani ya shimo alafu tunamfunika. Mauti inapoingia ndani ya mtu, sharti ule mtu azikwe. Anazikwa wapi? Anazikwa wapi? Kuna eneo ambayo tunaita maziko, lakini nilipenda maziko
tuelewe kama kazi zote zinazofanyika kwa mtu aliyekufa na kilio nayo kwa maziko, tuko na lia, wengine wanalala chini, wengine wanazimia, yote kwa maziko. Alafu tunapeleka mtu tunamuzika kwa sababu mauti inaikala ndani yake. Mtu ambaye anakubali mauti ikale ndani yake, sharti afanye nini? Sharti azikwe. Kama kijana mmoja, baba mmoja, mama mmoja ataitika kutoka hapa, hasa anasema mie sitaacha mauti, narudia na mauti kwingine, ule mama atasema sharti afanye nini? Azikwe. Nani atakayemuzika? Ni shetani mwenyewe. Shetani ndio anazikaka watu wenyewe, watakatala kupokea uzima wa Mungu. Shetani anasema, alafu nimepata kazi ya kuzika watu. Alafu shetani hana huruma, anaanza kuzika watu. Yesu ni uzima, Yesu ni ufufuko. Sharti Yesu afufue mtu ambaye amekufa ili aweze kumpatia uzima. Kaburi ni shimo kubwa ambalo shetani amelifanya ili kila kijana mwenye atakuwa na ubishi mbele ya uzima ya Yesu azikwe ndani. Shetani iko na shimo mkubwa kusudi kila mtu atakuwa na kiburi juu ya wokovu, wanamtia ndani, alafu wanamfunika, wanasema ule amefanya nini? Amekufa. Na wanaandika juu ya msalaba, wanasema lipi. Mtu akikufa, kinachobaki ni kwamba atazikwa. Lakini Yesu kama ni ufufuko na uzima, tunahitaji mahali anapofika watu wa nafasi ile wapokee ufufuko na nini? Na uzima. Yesu kama ataingia ndani ya maisha ya mama moja, alafu ule mama anasema, Yesu, nimeishi na mauti siku nyingi, leo mimi nakukubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Alafu tukutane ule mama amekuwa na nini? Na uzima. Yesu ni ufufuko na uzima. Yesu alikuwa ufufuko kwa watakatifu wengi, kwa watakatifu